Ini na. Pamatian naton ang mga pulungan kalipay. Abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis han aton yaraknon. Dinhiyawan 05.3 Siday ha mga huring han harupoy. Hakada sugad nga takna aton pamamatian ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara. Siday nga naggagahin hingugma o paghingyap. Siday nga ginhuhuring hanharopoy. Dinhiya aton programa ha mga huring hanharopoy. Ngan babasahon naton ino sa nga siday nga aton duso nga basahon din naton segment nan inina mga siday hahuringan na ropoy. Ini nga siday an iya uluhan kapartihan pagkabanhaw ni Kristo ang Domingo ni Easter. Easter Sunday. Ang Domingo ni Easter. Nakig-usa nga andulom nadaughan kapawa. Namati bis mapiraw mga pulong hang katalwasan. Nalipay pagpapawa ugan pagkanta han aliluya. Naging saksi han pagbindita han tubig nga bulong ug tambal. Nagtug-an pagdumdum otro han sakramento han bunyag. Nakigsugat bisan kun mag-iba ang aton ginagian. Haiya pagkabanhaw namatay ang daan nga pagkatawo. Ako mahinulsulon kundi naghingiyap nga malinaumon ug madinaugon kunta padayon manarinsing ini nga gugma. Ang Domingo ni Easter. Usa nga siday nga atong gimbasa din naton segment ngan inina. Dinhiyawan 05.3 MSFM ang mga huring hanarokoy. Pinagyan to, pamatian nato ni nga kanta. Laking kukulba kung di arabot ang gabi, maserong nga waray ka pa.